mwaramutse inshuti bakunzi bacu mudukurikirana kuri Shami TV, nizere ko muri amahoro. Ikaze ku makuru yo kuri uyu wa mbere itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Inshuti bakunzi bacu, nizere ko weekend yagenze neza, mumeze mutaho muherereye. Ni muze rero tubabwira amakuru abyutsa avugwa. Ndi Jean Pierre ariko ndi kumwe na Clement Bagemahe. Salama. Hanyuma tudatinze muri aya makuru turabwira ko Perezida Kagame yamaze kwakira General Muhoozi Kainerugaba. Ni umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, ariko akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Ko kantu ntabwo ajya kaburaho. Ntabwo kaburaho. Abantu bose bamwandikaho bavuga ngo ni n'umwana wa Kaguta Museveni. Ni umwana wa Kaguta. Hanyuma rero ikindi turi babwire, turaza kubabwira yuko ubu tuvugana ibintu byahindutse, kuko M23 yamaze gutangaza yuko hari ibintu ivuze. Bavuze urona uko iminsi ishira bagena bango n'umutwe w'iterabwoba bisimwa. Rero yavuze ati nange reka nze mbisubirize. Bisimwa ni umuyobozi wungirije wa M23. Ibyo turabigarukaho ni iki yatangaje kuri ibi bintu, ese araza kubikoraho iki? Kandi bakunzi bacu turaza kubabwira uburyo Repubulika Demokarasi ya Kongo wa mu ministri w'intebe udakunda kuvuga Judith Suminwa w'umudamu, noneho uyu munsi nawe yahagurukiye u Rwanda. Hari ibyo aruvuzeho, hari ibyo avuze, ibintu byinshi nabyo turaza kubabwira ntimugiye kure. Hanyuma hari akandi gakuru nako numvise gatangaje turaza kubwira abantu. Clement, ngo uyu murundi ngo n'umukuru wa Sena ngo yavuze ngo iki? Abagiye kujya batamika abantu amashashi. Ngo ishashi bayigufatana. Batamika wa murundi we bagufatana ishashi urajya hirya yimira. Ndi gutekereza umuntu ari kumira ishashi. Ndabirabe nawe ayitapfa. Sashi kigira ukifunga gutya igiti kurangiza. No, ko bakunze bacu tufite nandi makuru menshi atandukanye turababwira byinshi biri kuvugwa, ariko tudatinze Perezida Paul Kagame w'u Rwanda akaba yamaze kwakira umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba. Hanyuma aho yari yitabiriye inama yo ku rwego rwo hejuru yagombaga kumuhuza na Perezida Kagame rumvikana. General Muhoozi rero mu cyumweru gishize yari yatangaje ko ateganya gusinya amasezerano y'igihango hagati ya Uganda ndetse n'u Rwanda. Icyo gihe rero abinyujije ku rubuga rwe rwa X yavuze ko igihugu cye kiteguye kwifatanya n'u Rwanda mu gihe haba hari igihungabanyirije umutekano. Uyu general rero usanzwe ari umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni atangaza iby'uruzinduko rw'icyo gihe rwe mu Rwanda. Yavuze ko ubwo nzaba ndi i Kigali nzanasinya amasezerano ya gisirikare hagati ya Uganda n'u Rwanda, ubwo ari we wese uzatera kimwe mu bihugu byacu azaba atangaje intambara ku bihugu byacu byombi. Uruzinduko rw'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda i Kigali rwaje rukurikira inama nyinshi zo ku rwego rwo hejuru zimaze iminsi zihuza ingabo z'u Rwanda n'iza Uganda, zirimo iherukaga guhuriza impande zombi Imbarara mu kwezi kwa kabiri. Muri iyi nama rero yigaga ku mutekano wambukiranya imipaka. Abayitabiriye bigiraga hamwe uko bakoroshya urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibicuruzwa hagati ya Uganda n'u Rwanda. Uruzinduko rwa General Muhoozi nanone ruje mu gihe umwuka mubi ukomeje gututumba hagati y'u Rwanda no mu bihugu byo mu karere, by'umwihariko hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ikomeje intambara n'umutwe wa 23 ndetse n'u Burundi. Mu gihe u Rwanda rukomeje kotswa igitutu n'ibihugu byiganjemo by'amahanga kubera iyi ntambara. Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda ari muri bake bakunze kujya ku ruhande rw'u Rwanda, agasaba leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo kujya mu mishyikirano n'uriya mutwe. General Muhoozi ku rundi ruhande nawe yakunze kugaragaza ko ashyigikiye imiyoborere ya Perezida Paul Kagame, yakunze kugaragaza nka anko we. Hanyuma rero byitezwe ko mu gihe amasezerano y'igihango hagati ya Repubulika y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Uganda, no kuvuga igisirikare cy'u Rwanda RDF ndetse na UPDF yashyirwaho umukono, yashimangira ubufatanye hagati y'ingabo z'ibihugu byombi byakunze kurangwa n'amateka agoye mu myaka yashize, ariko bikaba ari ibihugu mu by'ukuri biri gusangira agakawa. Hanyuma Clement, ibihugu by'ibijamo ni familia ni famille. Uruzinduko rwa Muhoozi ruvuze iki Clement? Ruvuze iki? Ahubwo turavuga aho cadre y'umutekano muke mu karere. Ruvuze imbaraga. Ruvuze imbaraga muri diplomasi n'imbaraga mu gisirikare. Hari iki? Twebwe ni anko ariko dutoneho mumutere anko nkwereke. Kandi nanjye ni muntera anko araza. Sariki. Ubwo abafite ababwira. Sinimbaraga zikomeye cyane. Abundi babanye gutya bakarushaho umukomeza kwagura
icyo cyerekezo byaba ari ibintu bikomeye kuko u Rwanda rurakomeye, Uganda irakomeye, haba muri structure politique na administration na structure militaire mu gisirikare. Uganda iradanangiye utayikinisha utagira ngo iradanangira, ifite structure za danger, yiyubakiye kuva muri 1986 muri Afurika buriya gishobora kuba mu bihugu by'ibiduwaye kandi ukiturije nta nubwo Uganda ijya yiyenza. Numva rero u Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi 94 leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yahise ishyira imbaraga mu kongera kubaka igihugu cyari cyaramaze gusenywa, cyarasenyutse ariko n'amabanki baratwaye FDR harya cyangwa n'interahamwe za zandi za XFR ni na radio bagenda bazirikankana n'ibiki byose, n'amabanki barasahuye basize basenye ibikorwa remezo barisha abatutsi, byari ibintu igihugu kisigariraho nta kintu kirimo. Alright, rero urabona ugiye mu mateka y'ukuntu igihugu ukuntu cyari kimaze gusenyuka. RPA istifata mu ngingo yari ifite leta yongeramo guhita ihagarika jenoside direct no gukalma situation, tibikora yakurikijeho no gucyura n'impunzi anyway bari baramaze kubabwira ngo nibazatahe. Igihugu ko cyagiye cyubakwa rero, ubu u Rwanda ruri mu bihugu muri Afurika bikomeye, ujya kugishimaka ngo igihugu cyabo kirakomeye kurusha u Rwanda nawe azamura agatoki muri commentaire. Mbona hari abajya bashaka kubivuga, ariko nk'ibihugu byegereye hano hafi birabizi ko u Rwanda rukomeye, kandi n'ibindi bihugu byo muri Afurika birabizi anyway no ku isi n'indi migabane. Hari umuperezida wa Amerika witwa Donald Trump yaravuze ngo ariko ngiye muri Afurika umuperezida nemera ni perezida Kagame, nemera perezida Kagame w'u Rwanda, nk'umugabo rwose ufite yabaye igihugu ujera neza, ugasanga igihugu kiri gutera imbere muri gahunda zitandukanye bitandukanye n'ibindi bihugu. Ntabwo ndi bubivuge yavuzemo ngo birya rusuku ugasanga bitazi no gukoresha neza ingengo y'imari. Rero yamusuye nyine kubera ko yego urumva rero geragendaga mu bukomere bw'ibihugu byombi, uko bigaragara muri Afurika, uko bigaragara mu biyaga bigari, uko bigaragara muri East African Community, uko bigaragara muri Afurika, uko bigaragara no ku ruhando rw'isi, ubufatanye bwa Uganda n'u Rwanda no kukibita gusinyana igihango, bafitanye n'ubuvandimwe cyane, kandi gusinyana igihango ubundi guhana igihango kera nuko ibintu byahindutse. Kera habaga icyo bita pacte de sang en sociologie, umuntu wese wize sociologie pacte de sang kunywana, ariko habaye kunywa amaraso, nicyo byari bivuze kunda umwe yarirasagaga akanywa amaraso y'undi, undi yakwirasagaga anakaza kandi iyo kiriya gihango rero ngo wagitatiraga wahita guhura n'ibyago ngo cyaragusamaga. Umva rero ni ikintu gikomeye bakoranye, nubwo basanzwe afata bavugana neza cyangwa se bakorana neza, ariko mu by'ukuri iyi n'indi ntambwe bikomeye iyo hajemo gusinyana icyo bita igihango. Hanyuma rero bakunze batwanabwiye ko rero perezida w'umutwe witwaje intwaro mu 23 Bertrand Bisimwa yatangaje ko abarwanyi bawo atari ibyihebe nk'uko bivugwa n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo ko barwanira uburenganzira bwabo. Rero kwita M23 umutwe w'iterabwoba nibyo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishingiraho isobanura ko itazemera ubusabe bw'abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba SADC EAC n'Afurika y'Amajyepfo SADC bayisabye kuganira n'abo barwanyi. Mu kiganiro rero n'umunyamakuru Rutendo Matinyarare wo muri Zimbabwe cyabereye mu mujyi wa Bukavu, Bisimwa yavuze ko atangazwa no kumva abarwanyi b'23 bitwa ibyihebe kandi barwanya imitwe igirira n'aba abanyekongo nka FDLR. Yagize ati oya, ariko nsomera, yagize ati oya ntabwo turi ibyihebe, turwanira gusa uburenganzira bwacu. Dutungurwa nuko tubonwa nk'ibyihebe mu gihe duhanganye n'imitwe nka FDLR, Wazalendo na Mai Mai yishe ikanamenesha abantu bacu, abagore n'abana bazira isura yabo. Yego urumva rero Bisimwa yagaragaje ko umuryango mpuzamahanga utarwanya akarengane,
abishingiye ku kuba warahisemo kubogamira kuri FDLR, umutwe w'iterabwoba ugizwe n'abakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ndetse no ku yindi mitwe igirira nabi abanyekongo. Yibukije rero ko ubugizi bwa nabi nawe bagenzi be bakorewe bwatumye bava ku butaka bw'abakurambere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Atabenshi mu bagize umutwe wacu bamaze imyaka 30 badasura amasambu y'abasekuru bitewe n'ubugizi bwa nabi. Urumva rero umuyobozi yavuze ati ntitubangamira ikiremwa muntu, niyo mpamvu Goma na Bukavu bitekanye, duharanira uburenganzira bw'abanyekongo kandi turi kugerageza guhagarika politike y'ivangura rishingiye ku moko rireberwa ku miterere y'isura. Bisimwa rero yatangaje ko M23 yiteguye gushyikirana leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo leta yubahirize amasezerano yo muri 2012 arimo gusubiza abarwanyi bayo mu gisirikare kuko abenshi muri bo bagihozemo. Clement uyu rero ni Bertrand Bisimwa, no umuyobozi wungirije wa AFC M23. Bertrand Bisimwa mu bintu yavuze yuko atari umutwe w'iterabwoba. Timutwita umutwe w'iterabwoba gute? Mushingira kuki? Ubwo rero ibingibi biravugwa, arabivuga gutya mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ngo ntabwo twaganira, tureta tujya no kuri iyo nkuru ya Suminwa wavuze kuri ibingibi bya mu 23, ariko hashize iminsi bitwa umutwe w'iterabwoba. Clement, ibintu bavuga nk'abarwanyi nubwo bwose ari inyeshyamba, ariko ni inyeshyamba ukurikije ibyo barwanira ibintu bisobanutse, bizwi, byumvikana kandi byakabaye kuba byumva. Jewe njya nibaza impamvu yabo itumvikana ku ruhando mpuzamahanga. Ni ukubera ko Kinshasa ifite ubuhezanguni kuri iki kibazo. Ifite ubuhezanguni. Abana bazahirwa, bazaraka bana mboka, bazaraka bana quartier, bana na Congo, bana na Zaire. Suki urengi na Alba Mangala. Mvugira ingara kanya. Ndekeraho. N'abana muri quartier, n'abana bo mu gihugu, nta bintu byinshi byo kubita ibyihebe, nunabyemeza ko ari ibyihebe, ahubwo kubyemeza ko ari ikihebe, aba ari ibyihebe. Wowe ubyemeje no ikihebe. Abemeza ko abagize AFC M23, reka tuvuge M23 first of all, AFC tarazi. Kwita ama M23 ari ibyihebe. Ubibise n'ubyemeza nibo byihebe. Gikoza abana no muri quartier, nabo mu rugo. Ariko kivuga gutyo. Kwita M23 ibyihebe, reka tubirebe muri ubu buryo. Hari impamvu nyakuri yatumye noko yingira akamaro kuri Tshisekedi, yingira akamaro kuri ku butegetsi bwa Kinshasa. Kwita aba bantu inyeshya non fait ibyihebe, hari icyo byamariye, hari impamvu yabyo ituma babitsimbararaho. Ubuheza nguni, impamvu yabo n'ubuheza nguni, kandi ubwo buheza nguni butuma babicuruza. Si kubita ibyihebe barabicuruje, Kinshasa arabicuruje. Le Félix Tshisekedi et ses compatriotes ou ses collègues des services, parce qu'il y a le gouvernement, le parlementaire, les membres parlementaires, les députés, les sénateurs, le gouvernement, les ministres, les ministres belges. Iyo babyifashe iyo hange bafashe barayicuruje, yababereye ibo kwitaba ibyihebe, kuko baratekereje bakora, ubona nkaho babifashe bakora umushinga wabyo, kuko iyo batabita ibyihebe ntabwo ari kubona uburyo basureva kubacururizaho. Iryo zina ryonyine ryatumye abanyakongomani bumva ko hari impamvu zo kugura za Sukoyi, hari impamvu zo kuzana abacancuro, hari impamvu zo kuzana Sadek kurwana n'ibyo, hari impamvu imiryango mpuzamahanga isa nkaho bifite inyungu zimurengera muri Kongo, babyumva cyane. Ni nka sije yo kuzamura impamvu zamura kugira ngo hagire ibindi byumvikana. Byaramufashije cyane. Baravuga ko ari mu ba miliyarderi bo ku isi. Il faut voir, même si ahembwa umushahara utubutse kubera ko afite abaturage benshi, ariko nanone ukurikije ibintu bigenda biba sipsone, hari igihe za audit zizasohoka basanga Tshisekedi ari mu baherwe ku isi, bameze nk'abandi bo muri Amerika baba bari gutondekanya ngo wabaye wa mbere uyu munsi, bagera barushwaho ifaranga. Ibaza igihe azagaragara ko kuko nari muri abo bantu byaraturutse he. Ni rero kubita ibyihebe ni terminology y'ubuheza nguni ibafasha gucuruza, ifasha Kinshasa gucuruza iyo terme, iyo nyito.
ifasha Kinshasa gucuruza, ifasha Kinshasa kumvikanisha ubuheza nguni bunatuma banabavana mu bandi ati abasa n'abakongomani n'abanyarwanda n'izo mpunzi zabo muvuga zaratashye iwabo mu Rwanda. none ni nko kugira ngo bitwe byihebe impamvu za M23 ntizizumvikane. Ariko vuga kumenya ngo ubundi se kuba zitumvikana bivuze ko zitumvikana. Kuba zitumvikana muri umuntu bivuze ko atari ukuri, ntago bivuze ko zitumvikana, ahubwo zirirengagizwa. Raison pour laquelle il devrait prendre des armes bagashaka ko bugomba kubaho bakabeshaho n'abandi. nta nubwo ari ubwoko bw'abatutsi gusa byanarangiye, Kongo yose itangiye kubyumva n'abakongomani benshi. none si faut voir que wabisomye security rigoma, security Bukavu, malgré ejo bundi habaye atenta yo gushaka ko bica nanga na Bisimwa habaye inama y'abaturage, abaturage bari bitabiriye ku bwinshi kurusha n'Igoma, bari benshi cyane. Uretse abantu baje kubidobya bashaka kurasa nanga Bisimwa na Wiringoma, ariko abayobozi bari bakuriye hariya bagiye gutanga briefing no gutanga inama. Uzi ngo hari ikintu cy'umutekano muke kirangwa muri Bukavu, nta muntu upimana, bararyama bagasinzira, nabo byarahindutse. Rero kubita ibyihebe, kubihakana, afite ububasha n'uburenganzira bwo kubihakana kuko si ibyihebe. Sindi umuvugizi wabo, ntabwo ngenda umuvugizi wabo, ariko nk'umunyamakuru ntabwo babita ibyihebe. Bushingira kukiza uravuga uko ibintu bimeze. Hari abo muri quartier nabaje no kubivuga muri Ngara, naho muri kandi nabo Masese, Rucuro, Kivu, nese abanyamurenge urabite, urabafata ubahuze ujye kubita ibyihebe gute? First of all n'urugero ntanze ko ntibari gukora genocide se, yego. none se bicirwa iki? none se bafataza ariya soberwa ari premier ministre cyangwa mu ministeri abakomeye vice president gutyo premier ministre yari umukize babizima karahasi baba abadepite senateur habitwa ba Ruberangabo sinzi gutyo mwibuka wowe ntoze ndamwibagiye Nyarugabo yes. none se uretse nabo ni benshi rero kuvuga ngo M23 n'ibyihebe ni ukubibita gutyo kugira ngo bigire ikindi bafatanya n'indi miryango idashaka kumva impamvu nkuru za M23. Barabagara kavuga ngo mu masezerano twasinyanye muri 2012 yego urabyumva kayo nguko rero nuko. hanyuma rero ubwo urumva tukivuga kuri ibi byuko Bisimwa yavuze yuko atari ibyihebe nubwo babibita, byatumye hari umuministre w'intebe w'iki gihugu n'ubundi yitwa Judith Suminwa Turuka, nawe hari ibyo yavuze. Urumva rero ni mu gihe gitutu gikomeje kwiyongera, leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ikomeje guhagarara ku cyemezo cyayo cyo kutagirana ibiganiro bitaziguye n'umutwe M23 umaze gufata ibice bitandukanye muri Asazuba bw'iki gihugu, cyane yuko bavuga yuko ari umutwe w'iterabwoba, ngo ntago baganira, ngo nta gihugu na kimwe ngo gifite ngo guverinoma yatowe ngo gishobora kuganira n'umutwe w'iterabwoba. Baravuze bati muzabaza ahantu hose. Mu cyumweru gishize leta y'Ubwongereza yiyongereye kubasaba uyu mutwe ushyirwa mu biganiro mu gufasha kubona igisubizo cya politike kuri iyi ntambara. Ariko mu kiganiro na BBC, Judith Suminwa Turuka, minisitiri w'intebe wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, yavuze ko leta ishaka kuganira n'u Rwanda ishinja gufasha M23. Tukiraho ntabwo nawe bivuga gutyo gusa ko na Kisekedi yarabivuze, nani na Wagner yarabivuze. Anyway minisitiri w'abanye n'amahanga n'utwererane bagiye bavuga ngo tuzaganira na M23 d'une façon indirecte. Aho rero tuganira nabo, tuzaganira n'ababafasha batera ingabo mu bitugu ari rwo Rwanda. Nawe rero urumva ngo igihugu gishaka kuganira n'ikindi gihugu, kandi ibyo baganira isha FDLR nicyo kibazo hariya. Oya, ahubwo M23 ni abantu bo muri Kongo babo ni bene wabo bagomba kuganira ibyabo, ni basaza bakana bashikira. Buriya reka nkubwire, bakabe ko baganira n'u Rwanda ku FDLR nk'uko bivuze. Yes, ibyo byo byatuma baganira. nta M23 se babishyira mu bintu bashaka kwiheza, ni mpamvu nayo yafunze umutwe ntizahava. Ariko urumva mu kiganiro na BBC, Suminwa yavuze ko bashaka kuganira n'u Rwanda. Abantu barenga 8,500 bivuga ko bishwe muri iyo mirwano birumvikana
itandukanye yagiye iba muri Kivu y'Iburasirazuba, mu burasirazuba bwa Kongo. Hanyuma rero ababarirwa mu bihumbi amagana bahunze ingo zabo kubera imirwano y'inzobere za Loni zibona ko ikomeje kugira ibintu bikomeye cyane bitoroshye itera mu karere k'ibiyaga bigari. Ukuri rero kuriho nuko ngo uwateye Repubulika Demokarasi ya Kongo ari u Rwanda, niko Suminwa aravuga asubiramo raporo y'inzobere za Loni y'umwaka ushize ivuga ko abasirikare hagati mu 304 b'u Rwanda ngo binjiye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo gufasha M23. Hanyuma rero iyi ni imvugo ikunda kuvugwa n'abanyapolitike bose bo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, nkuko wa mugani wabimbwiye, biba bi muri cadre yo kugira ngo abantu nyine abashinzwe kubireba batabona ukuri kw'ibintu, ahubwo babona ibyavuzwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Hariga bose batera babashyigikiye president niwe bivuze Kisekedi, kandi nta numwe wagira rwabo ko ahita baniga kubita ikofe rwose, ntabwo bajya kunyuranya nawe ngo bikunde. No, urumva u Rwanda ko rwakomeje guhakana ko rudatera Kongo, ruvuga ko rwafashe ingamba zo kurinda umutekano w'imbibi zarwo. Ibiganiro by'amahoro by'i Rwanda byarangiye mu kwezi kwa 12 ntacyo bigezeho, nyuma y'uko u Rwanda rwakomeje gusaba leta ya Kinshasa kuganira na M23 kuko niyo bafitanye ibibazo. Rero binaniranye, uyu mutwe watangiye kwigira imbere vuba cyane, ufata umujyi wa Goma na Bukavu mu kwezi kwa mbere n'ukwezi kwa kabiri. Mu nama rero yahuje imiryango y'ibihugu bya EAC na SADC mu kwezi gushize, abakuru b'ibihugu basabye agahenge kuva kw'ingabo z'amahanga zitatumiwe ku butaka bwa Kongo, banasaba ibiganiro bitaziguye hagati y'abatari leta harimo na M23. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda rero abajijwe na CNN n'ingabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, yasubije yuko urebye badakwiye no kwirwa babimubaza. Yaravuze ati simbizi, ariko intambara muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yatumye muri iki gihe u Rwanda kenshi rubonwa nk'inshuti y'ibihugu by'uburengerazuba rutakaza vuba uko gushyigikirwa. Wabonye ko ibino bihugu byagiye bishaka gufatira u Rwanda ibihano, hari byabifashe, hari bivuga ko bizabifata, nuko hari ukuntu nyine ibihugu bimwe n'imwe byagiye bijya ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ibyo u Rwanda rwakomeje kugenda runenga. Bati ni gute mu by'ukuri mwifata mukajya ku ruhande rwa FDLR n'ukuntu umuntu uzi kuntu yatumariye abantu. Ariko Clement ikintu natekereje, nagiye nabibona mu nyandiko zitandukanye, buri y'umuryango mpuzamahanga warasebye muri mu 1994 kuba nta kintu wakoze kugira ngo urengera abatutsi barenze miliyoni bishwe mu mezi 3, ndetse n'izindi atrocities, ibintu bibi byagiye biterwa n'ira jenoside. Ubwo rero babati n'ubundi nta hantu dufite ho guhungira, reka dukomeze tube kategorike, duhagarara uko twari duhagaze. Reka kuba kategorike ni nko kwikuraho icyaha, ni nko kuvuga ngo nimba kuri kuba kategorike u Rwanda rwanshinja ABCD, reka babe kategorike. Kandi kuba kategorike n'ubundi baba ni mechanisme de defense, kuko amateka arazwi, amateka aranditswe, nta n'igihimbwa kirimo, nta paranka wabikoramo, ibintu bifatika. Imiryango mpuzamahanga ahubwo kuri yishu, imiryango mpuzamahanga izibuka igomba guhindura ingingo zimwe na zimwe ziwugize, kuko bizagaragara ko hari ingingo zitareba nk'ibihugu bimwe na bimwe byagiye bihura n'ibibazo bya jenoside nk'u Rwanda. Yes, kubera iki ntabwo iraterana u Rwanda, abatutsi barashize, hanyuma umutwe wa FDLR bamaze FDLR na XFR mukomeje kwiproteja, mushaka no kwigarura, none cya gihugu cyagaritse jenoside muri aho nk'imiryango mpuzamahanga n'ibihugu bikomeye mukomeje gufatira igihugu cy'u Rwanda ibihano. Pourtant intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari abanyekongo, mwebwe mugafatanya ngo n'ubuheza ngo ni bwa Kinshasa ngo bari asaba Kongo mayani n'abanyarwanda bari gufashwa n'u Rwanda. Byo ni politike zigomba kuzahinduka, kandi u Rwanda ruzabyihindurira rwigirira amategeko rugenga yarwo. None urumva rero muri ibi biganiro niki uyu muntu Ubwongereza bwasabye leta ya Kinshasa kuganira n'umutwe wa 23, ari byo nyine Suminwa ubona yarakariyemo, n'ubwo Kinshasa nayo ubusabe bwose bwo kuganira na M23. Minisitiri w'intebe wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Suminwa turi kuvuga nawe avuga ko u Rwanda ngo rurimo kwirengagiza ubusabe bwose
bwo gukura ingabo zabwo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ati none ninde urimo kubangamira undi? Ntabwo ari leta ya Kongo. U Rwanda hamwe na Loni rushinja leta ya Kongo guha indaro no gukorana n'umutwe wa FDLR urimo bamwe mu bawugize bashinjwa gukora jenoside mu Rwanda 1994. Abajwe kuri ibi, Judith Suminwa yahakanye ko ingabo za Kongo zikorana na FDLR, ariko avuga ko igihugu cye cyakora ibikorwa byo gusenya uwo mutwe. Abajwe rero ko intambara yarangira niba umutwe wa M23 udashyizwe mu biganiro. Suminwa yavuze ko mu kuganira n'u Rwanda igisubizo cyari cyoroshye cyakwizeza agahenge. Ati kuvana ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo na M23 igagarika kwica abaturage ba Kongo. Kirema, ukurikije ibyo Suminwa ari kuvuga, arimo arahuza ibintu uko ari bibiri. Baramaza bati ubona byagenda gute mu gihe M23 yabidatumiye mu biganiro? Ati yoye kada, ati ibyo ngibyo ntago ari byo by'ingenzi. Ati cy'ingenzi ati nuko u Rwanda rwakura ingabo muri Kongo, ati hanyuma ati 23 negahagarika imirwano. Nese ingabo za M23 n'iz'u Rwanda. Aho rero niho bigoreye. Nese Makenga ari amapete ntago ari Kinshasa yamuhaye. General Makenga niyo ntare za Salamu cyane. None se ba General Boduwe n'abitwa bande beci bari abagabo bari hariye n'abasore bari. Uragira ngo amapete ntibahawe na Kinshasa cyane. Nese sabazayirwa. None ingabo zitatu mu bundi bavuga nizahe ni FDLR. Ingabo zitatumiwera M23 wase baratumirwa nabandi ko bari ku Rwanda uburenganzira bwo kusubira mu mirima yabo n'amasambu yabo n'amafamu yabo. Bakomeza bihakane amateka azabyikorera. Azabyikorera. Perezida wa Tanzania Samia yaravuze ati amateka azatubaza ibintu bikomeye. Ariko nawe ntakomeje gukoreshwa na Kikwete tukomeza kwataka M23 afatanyije n'u Burundi. Ahubwo se reka ngo setse. Ejo hari inkuru yacicikanye. Ariko turaza kuyiha umwihariko. Kubera iki? Hari abasirikare ba Tanzania bagiye kurwana muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yego. Bagezeyo bagiye ifoto igaragaza bagenda bafite bari mu ndege rwose biteguye baje gukora akazi. Noneho ikintu cyaje gutangaza abantu, ejo basabye ukuntu bataha ari bava mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kuko nta kindi bakiri kuhakora. Ubwo rero icyabaye ni iki, ejo yagaragaye yageze ku mupaka, umwe mu basirikare atashye bamubwira bati kura mu mufuka buri kimwe cyose ufite urambikaho ku meza. Baramusaka ashyira hasi buri kimwe cyose, arangeje ataha mu gihugu. Kugira ngo ubone abo basirikare n'igikabyo bari bafite binjira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, banageze bakajya biribishwa ngo tutapiga ku nguru. Tapiga kunguru. Kunguru ni inyoni. Bitaga ba M23 ngo ni amakunguru. Kunguru haka bintu byize muri Sarufiti. Oya kunguru ni inyoni. Ni inyoni cyangwa kunguru? Kunguru. Ni inyoni cyangwa ni igisiga? Kunguru ni inyoni ni igisiga. Ariko imeze gutera. Kunguru. Reka nze nyikwereke. Ubundi kunguru ni igikona cyane ikiyoni. Haryo bo bitandukaniye ni igikona. Ntago bihura. Ntago bihura. Kunguru ni igikona. Ni buri gisese? Igikona nto cyo ifite ibara se ry'umukara n'umweru. Niko yavuga ngo yise M23 ngo ni bikona. Tutapiga kunguru. Uyu mujama rero ubona basatse muri rwego. Yabikora Tanzania. Uzikuntu nabonye ko basabye bari kuvuga ngo ye baba we ngo mu byukuri igisirikare cya Tanzania reputation gifite uko kizwi ntago cyakabaye kuba gisatswe gutya uko kiyizi waba ari oya hari n'ukuntu gifatwa gifatwa nk'igisirikare cya danje kubera ukuntu urabona byatewe n'iki. Hari ukuntu mu byukuri hari ukuntu bacyubatse Julius Nyerere hari ukuntu yubatse kiriya gihugu ku buryo yagihesheje ishema. Kuko uzarebe ukuntu basimburana ku butegetsi nta mirwano ibayeho, ukuntu perezida wari uriho akomeza kugira amahoro. Ntabwo ari henshi cyane muri Afurika perezida avaho, ntabwo ari nko muri Kenya ngo usange ngo perezida avuyeho ngo habaye imvururu, ngo kandi ngo noneho ngo perezida ngo wari usanzwe uriho ngo ubwo ngo agiye gufungwa ngo yakoze ibiki n'ibiki. Oya, akomeza kugira agaciro mu gihugu
kandi akajya agishwa inama mu gihe bibaye ngombwa. Rero hari ukuntu Nyerere yari yaracyubatse ku buryo byatumye nyine gifatwa nk'igihugu cya danje. N'igisirikare cyabo rero n'izindi systeme zabo ubundi ni systeme ubona zihariye ziri kashe. Rero kubona umusirikare wa Tanzania amanitse amaboko bagasaka ahantu hose batagira agasasu yinjirana mu Rwanda, hanyuma agafata ibikapu byiwe bakamubwira bati noneho ubu tukwemereye inzira atambuka, byatumye haza komantere nyinshi cyane. Kandi yari yaje kurwanya u Rwanda, yaje kurwanya u Rwanda. Nakuje kupiga ku Ariko twiza njya nibuka wigeze umbaza kongera manda y'umujenerali kuri Sadeke no kongera manda yabo ni ibiki bake Mahekerema. Ndagusubiza ati ibi bintu bari kongera nuko bari gufatanya nibyo kurwanya u Rwanda, kandi byarangiye ariko bose ari kwenda babivuga kurwanya u Rwanda. Naje kuraza bya bisasu, yego umusaza w'u Rwanda itabisama baseba. Nukuvuga ngo rero basebye. Ibi nacyo hari icyo bivuze kuri politike z'imbere muri Afurika na mpuzamahanga. Hari icyo bigaragaza, hari icyo bigaragaza 100%. Nuko Kirema, hanyuma rero twigire Burundi. Ahandi bavuze ngo bazaba babana amasashe. Ego pe, reka tujye kureba ukuntu abantu bagiye gutamira amashashi. Ndabirabe baramukizwa n'iki. Yitwa Gerase Ndabirabe, ni umukuru w'inama nshingamateka, cyangwa se ubwo ni inteko ishinga amategeko ari ku mutwe w'abasenateri. Rero muri uriya mutwe w'abasenateri uyu Gerase Ndabirabe yavuze ngo umuntu tuzafatana ishashi ni ukuyimutamika paka ayimize. Umuyobozi w'inteko ishinga amategeko y'u Burundi uri Gerase Ndabirabe Daniel yasabye ko haba igihano gikakaye ku bakoresha amashashi ku buryo uzajya yifatanwa azajya ategekwa kuyimira. Yagarukaga rero ku byatangajwe n'umudepite witwa Atanaze wavuze ko ikibazo cy'isuku nke kiri kugaragara mu mujyi wa Bujumbura giterwa n'amashashi menshi yangiza ibidukikije. Uyu rero yavuze ko iyo habajijwe uburyo ayo mashashi yinjizwa mu gihugu hakoreshwa amayeri arimo kuyacisha mu mapine y'ibinyabiziga cyangwa amajerikani ukuntu yinjira. Uwo mushinga amateka yagaragaje ko ikibazo cyari amashashi gikwiye gushakirwa umuti na ministeri ifite ubucuruzi mu nshingano zayo. Gerase Ndabirabe rero akomoza ku muti wa kiriya kibazo, yagaragaje ko nta mpamvu yo gufunga uzajya afatanwa ishashi ahubwo kuyimuha akayimira ari wo muti ukwiriye. Yagize ati ufatanywa amashashi binsomere. Yagize ati ufatanywa amashashi 3 cyangwa 5 ntakwirirwa mu mufunga, yimuhe ayihekenye yose, niyuzurinda niho nabandi bazatinya. Umucuruzi ajya hekenya umufuka wose. Yunzemo ati buriya mutinya gutanga ibihano, ariko mufatanye ishashi mujye mumubwira ayihekenye. Nk'umuntu mwafatana amasashe 50 ajye yicara azihekenye azimire. Ndizera ko bizabaho isomo ntibongere. Yewe data we, ngo yagize ati Ndabirabe yavuze ko gufunga abakoresha amashashi byatuma leta y'u Burundi igira umutwaro wo kugaburira no kubaha ibindi byangombwa nkenerwa. Akomeza agira ati ariko nimufata nk'abantu cyangwa nk'abantu 3 cyangwa 5 bakazimira hanyuma bakarwara mu nda, bazabwira abandi ko bikomeye. Nimuguma kubabwira gusa muzavuga mu ruhe. Nimufata umucuruzi wazo azamire umufuka wazo. Ndabirabe muri anavugana uyu nguyu igiye kumera nk'iya Reverien ndi kuri yo umunyamabanga mukuru wa David, kandi niwe yasimbuye. Yasimbuye Reverien. Nawe Reverien nawe yari umukuru wa Sena. Ikintu zafashe n'iki? Iyi ni ya nyondo y'abantu y'abanyamategeko. Ndi bakubita ku meza abantu bagaceceka. Aradashaka amategeko ko bazajya bashyira mu nda. Noneho rero kubica reka nkubwire. Uyu Ndabirabe ubushize yavuze kuri yatanze komantere ku bantu bajya gukora mu bihugu byo hanze.
bo muri diaspora nka ba bandi bagiye bapfungirwa za Zambia za South Africa ubwo mukagenda ubwo mukagenda mukirwa mwikoreye umuntu akaba yari umuntu ufatika hano ati yagera hanze ngo ari i Burayi ngo ari muri Amerika ngo yarangiza akagerwa yikoreye imifuka ngo yigira gute nyine arabasebya cyane avuga ukuntu batakabaye kuba bagenda. None rero ni umugabo ukunda kugira komantere zikaze nawe uranyumvira ngo ahekenya ayo mashashi ayimirase ubw'imbonerakure zabonye akazi kandi rero zitazishyira mu bikorwa. Imbonerakure nizo zihita zibatamika amashashi. Ikibazo ni uko baratamika abagande n'abanyarwanda n'abanyamurenge bajya batamika amashashi bari kubabeshyira ngo bafatanye amashashi kumbe bari kubiciramo. Babibonye ko bari guhiga abantu b'abagande bari mu Bujumbura. Abagande bamerewe nabi Burundi ubwo ngo bari kubasanisha na M23 n'u Rwanda ngo namuhoze ngo Kayinera Ugaba ngo avugira u Rwanda ngo ibiki n'ibiki. Ntabwo byoroshye na gato. Turabigarukaho mu kanya. Uyu nguyu ni Judith Suminwa turuka wa wundi wavuze yuko ngo batagana na M23 ahubwo bashaka kuganira n'u Rwanda. Ariko urumva n'abantu ibi bintu rero nabo barakabije. Hari ukuntu iki kibazo bacyagaravye kuruta uko cyagombaga koroha. Ariko impamvu twazivuze haragikomeje kuko ni ubuheza nguni. Yumva ikintu cyitwa ubuheza nguni ni ukuba kategorike ku kintu kandi kigaragara cyane. Bagomba ibi ni ibintu biba byarakemutse hakiri kare. M23 ibintu yasabaga byari byoroshye kandi binumvikana. Ariko ibintu bakoze bari babizi ntabwo bari bazi ko M23 ifite imbaraga zigeze hariya. Uburyo babipanze no kubihakana no kubahakana bazi ko bazabatsinsuza ibintu byitwa urusasu rwo muri Sadeke na Hezata Foka. Iyo baza ko barabamaze bose baba bagendera buri muntu wese afite jet privé agana za ndege jet. Byarabananiye. Reka twigarukire mu kanya tuvuga bano bagande bakomeje guhohoterwa mu gihugu cy'u Burundi.